hariho abantu benshi bakunda kuvuga ati Masterland ni umuproducteur, Masterland ni umuririmbyi, wafata kimwe muri ivyo. Iyo wumvise ibintu nk'ivyo ukunda kuvyakira gute? Challenge ihambaye twahuye nayo tubiye gutubona clip tugarutse Bujumbura duhejeje gukora kuri Stade FFB Caméra baratwivye kandi SB yibwa Caméra basi mukunzi aciye tumanya ko turi kumwe no munsi tumanya kibiri twitegure mariage jo bundi yashoka muzo bwanje nimbuzi ikintu nanka cyambere ndanga intambara ndanga fight against abandi bantu fight zijanye no gushazinga indoto zanje gukurikirana amagol yanje aho vraiment tuzogwana vraiment kandi niwe nyitambika ni kibazo mugabo iki kibazo c'abagenzi bacu harimo numwe dufite indirimbo muri bajya donc nibaza yuko inzira y'amahoro niyo nkikurikirana kandi nizera kizozana solution y'ukuri abantu turabona nyene video isayangana kandi ndabishimira Imana kuko twageze kuri etape yo kubona turonse produit duhereza abantu kandi bakayakira neza ndabishimira Imana ariko nagenda babwire ndiri mu mafu nuvuga ko ishobora kuba ari indirimbo ya mbere yangoye Sisi bakunzi ba Open Mic no munsi turi kumwe na Masterland Master Music aka sinzi kandi mazina Masterland Masterland yakwiye muganga umusirikare umuhizi yego dore ko kubona clip ya Shasha yarikoze neza felicitation thank you iyi video muri Shanghai nibanga ry'akazi ariko namurishe neza yego clip mwayikoreye he clip twayikoreye mu ntara ya Rumonge ahantu bita kuri Nature Royal Resort asanzwe hari inzu yitwa Chateau Mau ego niho hari iryo chateau asanzwe hari na beach ku ruhande hepfo keretse ko amazi yabomoye inzu zimwe mugabo hacameze neza cyane parti ya kabiri twakikorera kuri Stade Intwari muri akajya ko gushimira abadufashije muri ivyo nyene ego nyuma y'amezi 9 yaraheze utariko rasora indirimbo yashashoberuka kuri Somya guta ko gacere k'amezi 9 ni kwera Masterland afise amabanga menshi akora Masterland n'uririmbyi ariko asanzwe afise izindi engagement afise no entrepreneur afise ishyamwe neza gukurikirana daily mfise abaririmbyi neza gukurikirana nkabashigikira mfise n'indi migambi ngenda ndakora ariko sinuvuga ko ari ikintu cyo muzo mwanya wo gukora umuziki uko umuziki ni ikintu cyambere nkunda kandi nico kintu cyambere je kinyidentifia ndumunyamuziki ibindi byose biza ku ruhande donc ini challenge igira kabiri apara y'umwanya n'ubuzima wundi usanga bisaba ko tukurikirana murakabaho nyene bien sûr ariko hariho ni challenge y'uburyo amafaranga sinonje bahende ngo turi abantu bitorera gukora kuko izi video dukora zisaba investment nini kandi investment usanga dukora saving kwa ngo tuyishikire tukasanga ari ntabandi bantu ku ruhande ko tutashafise ikibazo cya flambe mu Burundi surtout muri iyi industry yacu umva bimwe na bimwe byadusomwaye muri kugira ngo duse twitazure twegeranye bwa buryo turihe ibibanza byose logistique n'ibindi ni challenge ikomeye duhura nayo siniyo uburyo buri dispo buhari twabangikanye ibyo dukora n'umuziki kandi chaque mois mukabaza mabona video ni ya clip ego uvuga ati je clip gushika no munsi yarantwaye kurimbira cyane yarantwaye uburyo bwinshi iracari yambaye mu ndirimbo zose kwisi indirimbo intwaye uburyo bwinshi ndimo nakoreye hanze y'igihugu nakoreye muri Congo igoma ko kuva transport gufata amabaton biki ketse ko habaye n'abantu benshi badushigikiye ngo bikogwe sino gufata baton ije mu bantu 5000 kwikora ko tubonaje wayirishe n'ibyo nta mafaranga noronka ko jewe ni nko fata indege yose ngo uyiruwe
bagoroye n'amasegonda deja imara hajya kuri airport ihagaze uri parking yonyine ntavyo bashobora gusa ndarusobanura benshi bakibashikira muri inzo bikora ariko still yatwaye bije nini sino ibyo byose ukabikora kuri Masterland ku gatwe kwiwe na management ufite igufasha muri ibyo byose. Je vraiment nuvuga am a self made man niko bavuga ndo umuntu agwana intambara nyinshi kandi azigwana kenshi atabandi bantu bahari ariko natahuye mu buzima cheminement vers le succès n'intambara kenshi ukona kugwa muri wenyene abandi baraza bakuhira ariko kenshi ya majoro ya pain kenshi ni uyumva abandi barashaka kugerekeza ariko gushika no munsi actuellement sindaronka umuntu uvuga ati akira ariko uramwifuza miliyoni 3 ukore clip $1000 ntawe ndaronka ndamwifuza bien sûr ndifuza aba partenaire ndifuza abantu bashyiramo investment kuko je deja ndumuntu abamaze gutahura business y'umuziki nyine ikora how amafaranga donc cash flow y'amahera in and out umva ndose nk'umuntu ashyiramo inoti bamubona ati how bikora gutya resultat qui impact bana bibona mugabo sometimes abantu benshi ntibaratahura how important inuze ifise no creative industry bimese mumenga okay no academy yo cyangwa event cyangwa probox ndashimwe barabara cyangura nzana ubufuni ki mugabo izo ni business zikora benshi ariko ushaka kwidemarka ushaka gukora ibintu bya bien singonguza n'amazutu cyangwa iki ushaka kugurisha cyangwa ku exploiter le cerveau ubwenge n'amatala y'abanyagihugu nayo ni matière première ikomeye cyane ikene kuba explored. Ifoto yeretse gutraininga muri iyo minsi ndetse nta n'ukwezi guheze byabwishije abantu benshi avuga yuko abufise umukunzi nivyo duha umuco cyane sivyo ndasi mukunzi achi tumanya ko turi kumwe no munsi tumanya kibiri twitegure mariage jo bundi birashoboka canke bigafata umwanya byose bibera umwanya kiri cyose kwergiye cyacu muri iyo myaka ibiri ko tumubonye dutevye nakaye kanori batubiki I'm a lucky man sinkunda ibintu by'amabrabra sinkunda ibintu bija donc byacitse oya je n'umuntu akunda ibintu bigenda biri quiet kuko nasanze le secret y'ibintu bihambaye ntibibera mu nduru ni ibintu bibera mu banashaka bibera mu mwibanga muri banga bibera muri loki sino ajya kuza kurira akantu kagasamaki agafi ari n'umuntu abona ati je namusindariye amazi nawe ibyo nibiki yego yari twarabonye nka Masterland ifatanye na Bilman Boy muragiye conference de presse cyari kibazo kimwe cyari cyarabaye isinzi aho mugeze ubu mugitunganya abantu barashaka umuco kuri kijya kintu nta bintu birenze tu je nababwiye n'umuntu atanga umwanya kandi ari peaceful muzo bwanje nimbuzi ikintu nanka cyambere ndagintambara ndanka fight against abandi bantu fight zijanye no gushazinga indoto zanje gukurikirana amagoli yanje aho vraiment tuzogwana vraiment kandi niwe nyitambika n'ikibazo mugabo bijye bibazo by'abantu turi mu Burundi twarundi twese si priorité ariko birashari muri pending aho twagejeje kwiyaga niho bikiri donc nibaza yuko inzira y'amahoro niyo nkikurikirana kandi nizera kizozana solution hariho abantu benshi bakunda kuvuga ati Masterland ni producteur Masterland ni umuririmbyi wafata kimwe muri ivyo iyo wumvise ibintu nk'ivyo ukunda kubyakira gute ubisigura gute jewe iyo umuntu ni je ngiriranya umuntu na Diamond rijyabuye bita Diamond ry'agaciro kambe kirushambere gisa agaciro ku isi risumbyana n'agaciro ifaranga canke amadolari ihera donc
Diamond igizwe n'utuntu bita du Kristo tya tuntu dutuma ikayangana ni nk'ibintu ubona twambaye bino bintu bigire iyi reflexion yo gushininga nuko ari vyinshi bifatanye natwe n'umuntu kameze rero umuntu si kano kamwe konyene umuntu afise ama Kristo mishimana yamushizemwo atuma shininga yose rero yo agiye hamwe agakorera hamwe niho umuntu ashaba ya Diamond canke yanza habo jewe rero natahuye yuko mfise muri jewe ubushobozi bwinshi ntabwo ubushobozi bwanje bugarukira mu kuririmba gusa donc rero kandi nanje ndagerageza rero ko exploiter le maximum ivyo nshoboye mu vy'Imana yandemanye ni mpamvu rimwe na rimwe ndabivanga mugabo hari ivyo nka priority uno munsi sinya priority production yo guca amafaranga ndiko nakorera abantu ndabasha amafaranga ubu priority ni career yanje na entrepreneurship n'ibindi bintu nyine bindi byo ku ruhande mugabo production ndikora cyane ndiko ndafashanya n'abandi bantu umva nigabanije cyane ku rugero singikora nk'umuntu ariko aca amafaranga muri byo ibigize career yago nabikora mu gukompleta ya procedure ya création ibikorwa byanje cyangwa ibyo abantu bari hafi yanje abantu bakunda indirimbo yawe mafu kandi igeze kure ku mazisi kuri YouTube inyuma ya kamera byari bimeze gute ego urakoze Patrick nuvuga ko y'ukuri abantu turabona nyene video isayangana kandi ndabishimira Imana kuko twageze kuri etape yo kubona turonse produit duhereza abantu kandi bakayakira neza ndabishimira Imana ariko nagenda babwire ndiri mu mafu nuvuga ko ishobora kuba indirimbo ya mbere yangoye indirimbo ya mbere yangoye mu ndirimbo maze gukora ego zose kuko ni indirimbo mumva neza ko dijamire kuri audio yakorewe mastering mu Buganda ariko siko byari biprevu nuvuga ko bwa mbere yakorewe mu gihugu cy'u Rwanda mastering yayo wanashaka audio yayo yakorewe mastering n'abaproducteur batatu batandukanye harimo unga mu Burundi harimo mu Rwanda Bobo Pro hariho na Elba Skills ariko Elba Skills niwe yashoboye kuma produit ya nyuma haragize habaye challenge zitandukanye kusanga simaye satisfait kusanga ntihabaye cyo usanga habuze effort kuko hari gihe duhana ibintu bitandukanye usanga nk'umuntu wamuhaye nk'amafaranga mukorana usanga wewe agaciro akazi kawe ntiyagahaye agaciro nkuko agaciro ibindi bikorwa byo mu gihugu wabo ugasanga navuga ati nanjye sinshaka kwemera kwirindikiriza vomye sure amafaranga ndahebe ndiha yandi bankorera abandi gwose tutagwana tureko tukuyimpoza turenga qualité ishobora gupasa warashaka odula y'imbibe z'u Burundi mugabo mva hose mva ni uburyo bwose bwagiye butakara bigafatwa muri yafata uburyo wasizemo muri ivyo bikorwa muri iyo clip yawe urabona ko inyuma yabwo izoshobora kugana imbere ko ndagishikako nagira ko audio yonyene ko izo challenge yaciyemwo guca ku bantu batandukanye nibigine neza nagira ko Jennifer CV yanje ifayije date meka niyo yakoze 80% y'ibikorwa vyayo mugabo iyo 20% yonyene yadukosinze prix do 1,500,000 y'amafaranga y'amarundi kuri audio gusa mugabo hezima turankanye ne produit ya nyuma tugatuma nishimwe